अथ पापप्रशमनस्तोत्रम्। पुष्कर उवाच। परदारपरद्रव्य जीवहिंसादिके यदा प्रवर्तते नृणां चित्तं प्रायश्चित्तं स्तुतिस्तदा। विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः। नमामि विष्णुं चित्तस्थ अहङ्कारगतिं हरिं। चित्तस्थ मे समव्यक्तमनन्तमपराजितं विष्णुमीड्यमशेषेण अनादिनिधिनं विभुं। विष्णुचित्तगतो यन्मे विष्णुर्बुद्धिगतश्च यच्चाहङ्कारगो विष्णुर्यद्विष्णुर्मयि संस्थितः। करोति कर्मभूतोऽसौ स्थावरस्य चरस्य च तत्पापं न समायातु तस्मिन्नेव हि चिन्तते। ध्यातो हरति यत् पापं स्वप्ने दृश्यतु भावनात् तमुत्पेन्द्रमहं विष्णुं प्रणतार्तिहरं हरिं। जगत्यस्मिन्निराधारे मज्यमाने तमस्यथः स्थावलम्बनं विष्णुं प्रणमामि परात्परम्। सर्वेश्वरेश्वर विभो परमात्मन्नथोच्छज ऋषिकेश 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 नमोऽस्तु ते। नृसिंहानन्त गोविन्द भूतभावान केशव दुरुक्तं दुष्कृतं ध्यातं समयाधं नमोऽस्तु ते। यन्मया चिन्तितं दुष्टं स्वचित्तवशवर्तिना अकार्यमहदत्युग्रं तत्क्षमं नय केशव। ब्रह्मण्यदेव गोविन्द परमार्थपरायण जगन्नाथ जगद्धातः पापं प्रशमयाच्युत। यथा पर्हाह्ने सायाह्ने मध्याह्ने च तथा निशि कायेन मनसा वाचा कृतं पापमजानता। जानता च ऋषिकेश पुण्डरीकाक्ष माधव नामत्रयोच्चारणतः पापं यातु मम क्षयम्। शरीरं मे ऋषिकेश पुण्डरीकाक्ष माधव पापं प्रशमयाधत्वं वा कृतं मम माधव। यद्भुञ्जनं यत्स्वपंस्तिष्ठन् गच्छन् जाग्रत् यदा स्थितः कृतवान् पापं धाहं कायेन मनसा गिरा। यत्स्वलमपि यत्स्थूलं कुरोमि नरकावहं यद्यातु प्रशमं सर्वं वासुदेवानुकीर्तनात्। परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं च यत् तस्मिन् प्रकीर्तिते विष्णो यत् पापं तत् प्रणश्यतु। यत् प्राप्य न निवर्तन्ते गन्धस्पर्शाविदज्जितं सूरयस्तत्पदं विष्णुर्तत्सर्वं शमयत्वधं। पापप्रणाशनं स्तोत्रं यः पठेत् शृणुयादपि शारीरै मानसैर्वाग्जैः कृतैः पापैः प्रमुच्यते। सर्वपापग्रहादिभ्यो याति विष्णुः परं पदं। तस्मात् पापे कृते जप्यं स्तोत्रं सर्वाधमर्दनं। प्रायश्चित्तमधोधानां स्तोत्रं व्रतकृते वरं। प्रायश्चित्तस्तोत्रजपैर्व्रतैर्नश्यति पातकम्। अथ श्री महेश्वर कथित पापप्रशमन स्तोत्रम्। पुलत्स्य उवाच। नमस्तेस्तु जगन्नाथ देवदेव नमोऽस्तु ते। वासुदेव नमस्तेस्तु बहुरूप नमोऽस्तु ते। एकशृङ्ग नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं वृषाकरे। श्रीनिवास नमस्तेस्तु नमस्ते भूतभावन। विश्वक्सेन नमस्तुभ्यं नारायण नमोऽस्तु ते। ध्रुवध्वज नमस्तेस्तु सत्यध्वज नमोऽस्तु ते। यज्ञध्वज नमस्तुभ्यं धर्मध्वज नमोऽस्तु ते।
तालध्वज नमस्तेस्तु नमस्ते गरुडध्वज वरेण्यविष्णु वैकुण्ठ नमस्ते पुरुषोत्तम नमो जयन्त विजय जयानन्त पराजित कृतावर्त महावर्त महादेव नमोस्तुते अनाद्यानन्त मध्यान्त नमस्ते पद्मज प्रिय पुरञ्जय नमस्तुभ्यं शत्रुञ्जय नमोस्तुते शुभञ्जय नमस्तेस्तु नमस्तेस्तु धनञ्जय सृष्टिगर्भ नमस्तुभ्यं शुचिस्रवः पृथुस्रवः नमो हिरण्यगर्भाय पद्मगर्भाय ते नमः नमः कमलनेत्राय कालनेत्राय ते नमः कालनाभ नमस्तुभ्यं महानाभ नमो नमः वृष्टिमूलमहामूल मूलवास नमोस्तुते धर्मावास जलावास श्रीनिवास नमोस्तुते धर्माध्यक्ष प्रजाध्यक्ष लोकाध्यक्ष नमो नमः सेनाध्यक्ष नमस्तुभ्यं कालाध्यक्ष नमोस्तुते गदाधर श्रुतिधर चक्रधारी न श्रियोधर वनमालाधर हरे नमस्ते धरणीधर आर्चिषेण महासेन नमस्तेस्तु पुरुष्टुत बहुकल्प महाकल्प नमस्ते कल्पनामुख सर्वात्मन् सर्वग विभो विरिचे श्वेतकेशव नीलरक्त महानील अनिरुद्ध नमोस्तुते द्वादशात्मक कालात्मन् सामात्मन् परमात्मक व्योमकात्मक सुब्रह्मन् भूतात्मक नमोस्तुते हरिकेश महाकेश गुणाकेश नमोस्तुते मुञ्जकेश ऋषिकेश सर्वनाथ नमोस्तुते सूक्ष्म स्थूल महास्थूल महासूक्ष्म शुभंकर श्वेतपीताम्बरधर नीलवास नमोस्तुते कुलशेष नमस्तेस्तु पद्मेशय जलेशय गोविंद प्रीतिकर्ता च हंस पीताम्बर प्रिय अधोक्षज नमस्तुभ्यं क्षीरध्वज जनार्दन वामनाय नमस्तेस्तु नमस्ते मधुसूदन सहस्रशीर्षाय नमो ब्रह्मशीर्षाय ते नमः नमः सहस्रनेत्राय सोमसूर्यानलेक्षण नमश्चार्थर्वशीर्षे महाशीर्षाय ते नमः नमस्ते धर्मनेत्राय महानेत्राय ते नमः नमः सहस्रपादाय सहस्रभुजमन्वये नमो यज्ञवराहाय महारूपाय ते नमः नमस्ते विश्वदेवाय विश्वात्मन् विश्वसंभव विश्वरूप नमस्तेस्तु ततो विश्वमभूदिदं नग्रोध्वस्तं महाशाख त्वं मूलकुसुमार्चितः स्कन्धपात्राङ्कुरलता पल्लवाय नमोस्तुते मूलं ते ब्राह्मणान् ब्रह्म स्कन्धस्त्रे क्षत्रिया प्रभो वैश्याः शाखादलं शूद्रा वनस्पते नमोस्तुते ब्राह्मणा साग्नयोः वक्त्रा दुर्दण्डा साधुधा नृपा पार्श्वाद् विश्वश्चोरुयुगा जाताः शूद्राश्च पादतः नेत्राद् भानुरद्भुतुभ्यं पद्भ्यां भूश्रोत्रयोर्दिशः नाभ्याह्याभूदरन्तरिक्षं शशाङ्को मनसस्त्वव प्राणाद्वायुः समद्भवत् कामाद् ब्रह्मा पितामहः क्रोधात्रियनयो रुद्रः शीर्णोद्योः समवर्ततः इन्द्राग्निवेदनात् तुभ्यं पाशवो मलसम्भवः ओषध्यो रोमसम्भूता विराजस्त्वां नमोस्तुते पुष्पहास नमस्तेस्तु महाहास नमोस्तुते ओंकारस्त्वं वषट्कारो वषट्त्वं च स्वधा सुधा
स्वाहाकार नमस्तुभ्यं हन्तकार नमोऽस्तु ते सर्वाकार निराकार वेदाकार नमोऽस्तु ते त्वं हि वेदमयो देवः सर्वदेवमयस्तथा सर्वतीर्थमयश्चैव सर्वयज्ञमयस्तथा नमस्ते यज्ञपुरुषः यज्ञभागभुजे नमः नमः सहस्रधाराय सतधाराय ते नमः भूर्भुवः स्वस्वरूपाय गोदायामृतदायिने सुवर्णब्रह्मदात्रे च सर्वदात्रे च ते नमः ब्रह्मेशाय नमस्तुभ्यं ब्रह्मादे ब्रह्मरूपघृक् परब्रह्म नमस्तेस्तु शब्दब्रह्म नमोऽस्तु ते विद्वास्त्वं वेद्यरूपस्त्वं वेदनीयस्त्वमेव च बुद्धिस्त्वमपि बोधश्च बोधस्त्वं च नमोऽस्तु ते होता होमश्च हव्यं च हुयमानश्च हव्यवाट् पाता पोता च पूतश्च पावनीयश्च ॐ नमः हन्ता च हन्यमानश्च ह्रियमाणस्त्वमेव च हर्ता नेता च निस्तिश्च पूज्यज्ञो विश्वधार्यसि स्तुस्त्रुवो परधामासि कपालो लूखलोरणिः यज्ञपात्रारणेयस्वत् मेकधा बहुधा त्रिधा यज्ञस्त्वं यजमानस्त्वं मीड्यस्त्वमसि याजकः ज्ञाता ज्ञेयस्तथा ज्ञानं ध्येयो ध्यातासि चेश्वर ध्यानयोगश्च योगी च गतिर्मोक्षो घृतिः सुखं योगाङ्गानि त्वमीशानः सर्वगस्त्वं नमोऽस्तु ते ब्रह्मा होता तथोदाता सामयूपोऽथ दक्षिणा दीक्षां त्वं पुरोडास त्वं पशुपशुवाह्यसि गुह्यो धाता च परमः शिवो नारायणस्तथा महाजनो नीरयनः सहस्रार्केन्दुरूपवान् द्वादशारूथ षड्लाभिः स्त्रीव्यूहो द्विगुयुस्तथा कालचक्रो भवानीशो नमस्ते पुरुषोत्तमः पराक्रमो विक्रमस्त्वं हयग्रीवो हरीश्वरः नरेश्वरोऽथ ब्रह्मेशः सूर्ये सत्त्वं नमोऽस्तु ते अश्ववक्त्रो महामेधः शम्भो शक्रः प्रभञ्जनः मित्रावरुणमूर्तिस्त्वं मूर्तिरनघः परः प्राग्वंशकायो भूतादि महाभूतोर्च्युतो द्विजः त्वमूर्ध्वकर्ता ऊर्ध्वश्च ऊर्ध्वरेता नमोऽस्तु ते महापातकः त्वं च उपपातकः तथा अनीशः सर्वपापेभ्यस्त्वामहं शरणं गतः इत्येतत् परमं स्तोत्रं सर्वपापप्रमोचनं महेश्वरेण कथितं वाराणस्यां पुरा मुने केशवस्याग्रतो गत्वा सत्त्वातीर्थे स्थितोदके उपशान्तस्तथा जातो रुद्रोपासवशात् तत् एतत् पवित्रं त्रिपुरघ्नभाषितं पठन्नरो विष्णुपरो महर्षे विमुक्तपापो ह्युपशान्तमूर्तिः सम्पूज्यते देववरः प्रसिद्धैः परदारपरद्रव्य जीवहिंसादिके यदा प्रवर्तते नृणां चित्तं प्रायश्चित्तं स्तुतिस्तदा विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः नमामि विष्णुं चित्तस्थ अहङ्कारगतिं हरिं चित्तस्थमीशमव्यक्तमनन्तमपराजितं विष्णुमीड्यमशेषेण अनादिनिधिनं विभुं विष्णुचित्तगतो यन्मे विष्णुर्बुद्धिगतश्च यच्चाहङ्कारगो विष्णुर्यद्विष्णुर्मयि संस्थितः करोति कर्मभूतोऽसौ स्थावरस्य चरस्य च तत्पापं न समायातु तस्मिन्नेव हि चिन्तते
ध्यातो हरति यत् पापं स्वप्ने दृश्यतु भावनात् तमुत्पेन्द्रमहं विष्णुं प्रणतार्ति हरं हरिं जगत्यस्मिन् निराधारे मज्यमाने तमस्यथः स्थावलम्बनं विष्णुं प्रणमामि परात्परम् सर्वेश्वरेश्वर विभो परमात्मन्नथोच्छज ऋषिकेश 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 नमोऽस्तु ते नृसिंहानन्त गोविन्द भूतभावान केशव दुरुक्तं दुष्कृतं ध्यातं समयाधं नमोऽस्तु ते यन्मया चिन्तितं दुष्टं स्वचित्तवशवर्तिना अकार्यमहदत्युग्रं तत्क्षमं नय केशव ब्रह्मण्यदेव गोविन्द परमार्थपरायण जगन्नाथ जगद्धातः पापं प्रशमयाच्युत यथा अपराह्ने सायाह्ने मध्याह्ने च तथा निशि कायेन मनसा वाचा कृतं पापमजानता जानता च ऋषिकेश पुण्डरीकाक्ष माधव नामत्रयोच्चारणतः पापं यातु मम क्षयम् शरीरं मे ऋषिकेश पुण्डरीकाक्ष माधव पापं प्रस्मयाधत्वं वा कृतं मम माधव यद्भुञ्जनं यत्स्वपंस्तिष्ठन् गच्छन् जाग्रत् यदा स्थितः कृतवान् पापं धाहं कायेन मनसा गिरा यत्स्वलमपि यत्स्थूलं कुरोमि नरकावहं यद्यातु प्रस्मं सर्वं वासुदेवानुकीर्तनात् परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं च यत् तस्मिन् प्रकीर्तिते विष्णो यत् पापं तत् प्रणश्यतु यत् प्राप्य न निवर्तन्ते गन्धस्पर्शाविदज्जितं सूर्यस्तत्पदं विष्णोर्तत्सर्वं शमयत्वधं पापप्रणाशनं स्तोत्रं यः पठेत् शृणुयादपि शारीरै मानसैर्वाग्जैः कृतैः पापैः प्रमुच्यते सर्वपापग्रहादिभ्यो याति विष्णुः परं पदं तस्मात् पापे कृते जप्यं स्तोत्रं सर्वाधमर्दनं प्रायश्चित्तमधोधानां स्तोत्रं व्रतकृते वरं प्रायश्चित्तस्तोत्रजपैर्व्रतै नश्यति पातकम्। अथ श्री महेश्वर कथित पाप प्रशमन स्तोत्रम्। पुलत्स्य उवाच नमस्तेस्तु जगन्नाथ देवदेव नमोऽस्तु ते वासुदेव नमस्तेस्तु बहुरूप नमोऽस्तु ते एकशृङ्ग नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं वृषाकरे श्रीनिवास नमस्तेस्तु नमस्ते भूतभावना विश्वक्सेन नमस्तुभ्यं नारायण नमोऽस्तु ते ध्रुवध्वज नमस्तेस्तु सत्यध्वज नमोऽस्तु ते यज्ञध्वज नमस्तुभ्यं धर्मध्वज नमोऽस्तु ते तालध्वज नमस्तेस्तु नमस्ते गरुडध्वज वरेण्यविष्णु वैकुण्ठ नमस्ते पुरुषोत्तम नमो जयन्त विजय जयानन्त पराजित कृतावर्त महावर्त महादेव नमोऽस्तु ते अनाद्यानन्त मध्यान्त नमस्ते पद्मज प्रिय पुरञ्जय नमस्तुभ्यं शत्रुञ्जय नमोऽस्तु ते शुभञ्जय नमस्तेस्तु नमस्तेस्तु धनञ्जय सृष्टिगर्भ नमस्तुभ्यं शुचिस्रवः पृथुस्रवः नमो हिरण्यगर्भाय पद्मगर्भाय ते नमः नमः कमलनेत्राय कालनेत्राय ते नमः कालनाभ नमस्तुभ्यं महानाभ नमो नमः वृष्टिमूल महामूल
मूलवास नमोऽस्तु ते। धर्मावास जलावास श्रीनिवास नमोऽस्तु ते। धर्माध्यक्षः प्रजाध्यक्ष लोकाध्यक्ष नमो नमः। सेनाध्यक्ष नमस्तुभ्यं कालाध्यक्ष नमोऽस्तु ते। गदाधर श्रुतिधर चक्रधारी न श्रियोधर वनमालाधर हरे नमस्ते धरणीधर। आर्चिषेण महासेन नमस्तेस्तु पुरुष्टुत। बहुकल्प महाकल्प नमस्ते कल्पनामुख। सर्वात्मन् सर्वग विभो विरिचे श्वेतकेशव। नीलरक्त महानील अनिरुद्ध नमोऽस्तु ते। द्वादशात्मक कालात्मन् सामात्मन् परमात्मक। व्योमकात्मक सुब्रह्मन् भूतात्मक नमोऽस्तु ते। हरिकेश महाकेश गुणाकेश नमोऽस्तु ते। मुञ्जकेश ऋषिकेश सर्वनाथ नमोऽस्तु ते। सूक्ष्म स्थूल महास्थूल महासूक्ष्म शुभङ्कर श्वेतपीताम्बरधर नीलवास नमोऽस्तु ते। कुलशेष नमस्तेस्तु पद्मेशय जलेशय। गोविन्द प्रीतिकर्ता च हंस पीताम्बर प्रिय। अधोक्षज नमस्तुभ्यं क्षीरध्वज जनार्दन। वामनाय नमस्तेस्तु नमस्ते मधुसूदन। सहस्रशीर्षाय नमो ब्रह्मशीर्षाय ते नमः। नमः सहस्रनेत्राय सोमसूर्यानलेक्षण। नमश्चार्थर्वशीर्षे महाशीर्षाय ते नमः। नमस्ते धर्मनेत्राय महानेत्राय ते नमः। नमः सहस्रपादाय सहस्रभुजमन्वये। नमो यज्ञवराहाय महारूपाय ते नमः। नमस्ते विश्वदेवाय विश्वात्मन् विश्वसंभव। विश्वरूप नमस्तेस्तु ततो विश्वमभूदिदं। नग्रोध्वस्तं महाशाख त्वं मूलकुसुमार्चितः। स्कन्धपात्राङ्कुरलता पल्लवाय नमोऽस्तु ते। मूलं ते ब्राह्मणान् ब्रह्म स्कन्धस्त्रे क्षत्रिया प्रभो। वैश्याः शाखादलं शूद्रा वनस्पते नमोऽस्तु ते। ब्राह्मणाः साग्नयोः वक्त्रा दुर्दण्डा साधुधा नृपा। पार्श्वाद्विश्वश्चोरुयुगा जाताः शूद्राश्च पादतः। नेत्राद् भानुरद्भुतुभ्यं पद्भ्यां भूश्रोत्रयोर्दिशः। नाभ्याह्याभूदरन्तरिक्षं शशाङ्को मनसस्त्वव। प्राणाद्वायुः समद्भवत् कामाद् ब्रह्मा पितामहः। क्रोधात्रियनयो रुद्रः शीर्णोद्योः समवर्ततः। इन्द्राग्निवेदनात्तुभ्यं पाशवो मलसम्भवः। ओषध्यो रोमसम्भूता विराजस्त्वां नमोऽस्तु ते। पुष्पहास नमस्तेस्तु महाहास नमोऽस्तु ते। ओंकारस्त्वं वषट्कारो वषट्त्वं च स्वधा सुधा। स्वाहाकार नमस्तुभ्यं हन्तकार नमोऽस्तु ते। सर्वाकार निराकार वेदाकार नमोऽस्तु ते। त्वं हि वेदमयो देवः सर्वदेवमयस्तथा। सर्वतीर्थमयश्चैव सर्वयज्ञमयस्तथा। नमस्ते यज्ञपुरुषः यज्ञभागभुजे नमः। नमः सहस्रधाराय शतधाराय ते नमः। भूर्भुवः स्वस्वरूपाय गोदायामृतदायिने। सुवर्णब्रह्मदात्रे च सर्वदात्रे च ते नमः। ब्रह्मेशाय नमस्तुभ्यं ब्रह्मादे ब्रह्मरूपघृक्। परब्रह्म नमस्तेस्तु शब्दब्रह्म नमोऽस्तु ते। विद्वास्तं वेद्यरूपस्त्वं वेदनीयस्त्वमेव च। बुद्धिस्त्वमपि बोधश्च
बोधस्त्वं च नमोऽस्तु ते। होता होमश्च हव्यं च हूयमानश्च हव्यवाट्। पाता पोता च पूतश्च पावनीयश्च ॐ नमः। हन्ता च हन्यमानश्च ह्रियमाणस्त्वमेव च। हर्ता नेता च निस्तिश्च पूज्यज्ञो विश्वधार्यसि। स्तुस्त्रुवो परधामासि कपालोलुखलोरणिः। यज्ञपात्रारणेयस्त्वत् मेकधा बहुधा त्रिधा। यज्ञस्त्वं यजमानस्त्वं मीड्यस्त्वमसि याजकः। ज्ञाता ज्ञेयस्तथा ज्ञानं ध्येयो ध्यातासि चेश्वर। ध्यानयोगश्च योगी च गतिर्मोक्षो घृतिः सुखं। योगाङ्गानि त्वमीशानः सर्वगस्त्वं नमोऽस्तु ते। ब्रह्मा होता तथोदाता सामयूपोऽथ दक्षिणा। दीक्षां त्वं पुरोडास त्वं पशुः पशुवाह्यसि। गुह्यो धाता च परमः शिवो नारायणस्तथा। महाजनो नीरयनः सहस्रार्केन्दुरूपवान्। द्वादशारूथ षड्लाभिः स्त्रीव्यूहो द्विगुयुस्तथा। कालचक्रो भवानीशो नमस्ते पुरुषोत्तमः। पराक्रमो विक्रमस्त्वं हयग्रीवो हरीश्वरः। नरेश्वरोऽथ ब्रह्मेशः सूर्ये सत्त्वं नमोऽस्तु ते। अश्ववक्त्रो महामेधः शम्भो शक्रः प्रभञ्जनः। मित्रावरुणमूर्तिस्त्वं मूर्तिरनघः परः। प्राग्वंशकायो भूतादि महाभूतोर्च्युतो द्विजः। त्वमूर्ध्वकर्ता ऊर्ध्वश्च ऊर्ध्वरेता नमोऽस्तु ते। महापातकः त्वं च उपपातकः तथा। अनीशः सर्वपापेभ्यस्त्वामहं शरणं गतः। इत्येतत् परमं स्तोत्रं सर्वपापप्रमोचनं महेश्वरेण कथितं वाराणस्यां पुरा मुने। केशवस्याग्रतो गत्वा सत्त्वातीर्थे स्थितोदके उपशान्तस्तथा जातो रुद्रोपासवशात् तत्। एतत् पवित्रं त्रिपुरघ्नभाषितं पठन्नरो विष्णुपरो महर्षे। विमुक्तपापो ह्युपशान्तमूर्तिः सम्पूज्यते देववरैः प्रसिद्धैः। परदार परद्रव्य जीवहिंसादिके यदा प्रवर्तते नृणां चित्तं प्रायश्चित्तं स्तुतिस्तदा। विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः। नमामि विष्णुं चित्तस्थ अहङ्कारगतिं हरिं। चित्तस्थमीशमव्यक्तमनन्तमपराजितं विष्णुमीड्यमशेषेण अनादिनिधिनं विभुं। विष्णुचित्तगतो यन्मे विष्णुर्बुद्धिगतश्च यत्। यच्चाहङ्कारगो विष्णुर्यद्विष्णुर्मयि संस्थितः। करोति कर्मभूतोऽसौ स्थावरस्य चरस्य च। तत्पापं न समायातु तस्मिन्नेव हि चिन्तते। ध्यातो हरति यत् पापं स्वप्ने दृश्यतु भावनात्। तमुत्पेन्द्रमहं विष्णुं प्रणतार्तिहरं हरिं। जगत्यस्मिन्निराधारे मज्यमाने तमस्यथः। स्थावलम्बनं विष्णुं प्रणमामि परात्परम्। सर्वेश्वरेश्वर विभो परमात्मन्नथोच्छज। ऋषिकेश 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 नमोऽस्तु ते। नृसिंहानन्त गोविन्द भूतभावान केशव। दुरुक्तं दुष्कृतं ध्यातं समयाधं नमोऽस्तु ते। यन्मया चिन्तितं दुष्टं स्वचित्तवशवर्तिना अकार्यमहदत्युग्रं तत्क्षमं नय केशव। ब्रह्मण्यदेव गोविन्द परमार्थपरायण जगन्नाथ जगद्धातः
पापं प्रस्मयाच्युत यथा परहान्हे सायाह्ने मध्याह्ने च तथा निशि कायेन मनसा वाचा कृतं पापमजानता जानता च ऋषिकेश पुण्डरीकाक्ष माधव नामत्रयोच्चारणतः पापं यातु मम क्षयम् शरीरं मे ऋषिकेश पुण्डरीकाक्ष माधव पापं प्रस्मयाधत्वं वा कृतं मम माधव यद्भुञ्जनं यत्स्वपंस्तिष्ठन् गच्छन् जाग्रत् यदा स्थितः कृतवान् पापं धाहं कायेन मनसा गिरा यत्स्वलमपि यत्स्थूलं कुरोमि नरकावहं यद्यातु प्रस्मं सर्वं वासुदेवानुकीर्तनात् परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं च यत् तस्मिन् प्रकीर्तिते विष्णो यत् पापं तत् प्रणश्यतु यत् प्राप्य न निवर्तन्ते गन्धस्पर्शाविदज्जितं सूर्यस्तत्पदं विष्णोर्तत्सर्वं शमयत्वधं पापप्रणाशनं स्तोत्रं यः पठेत् शृणुयादपि शारीरै मानसैर्वाग्जैः कृतैः पापैः प्रमुच्यते सर्वपापग्रहादिभ्यो याति विष्णुः परं पदं तस्मात् पापे कृते जप्यं स्तोत्रं सर्वाधमर्दनं प्रायश्चित्तमधोधानां स्तोत्रं व्रतकृते वरं प्रायश्चित्तस्तोत्रजपैर्व्रतै नश्यति पातकम्। अथ श्री महेश्वर कथित पाप प्रशमन स्तोत्रम्। पुलत्स्य उवाच नमस्तेस्तु जगन्नाथ देवदेव नमोऽस्तु ते वासुदेव नमस्तेस्तु बहुरूप नमोऽस्तु ते एकशृङ्ग नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं वृषाकरे श्रीनिवास नमस्तेस्तु नमस्ते भूतभावना विश्वक्सेन नमस्तुभ्यं नारायण नमोऽस्तु ते ध्रुवध्वज नमस्तेस्तु सत्यध्वज नमोऽस्तु ते यज्ञध्वज नमस्तुभ्यं धर्मध्वज नमोऽस्तु ते तालध्वज नमस्तेस्तु नमस्ते गरुडध्वज वरेण्यविष्णु वैकुण्ठ नमस्ते पुरुषोत्तम नमो जयन्त विजय जयानन्त पराजित कृतावर्त महावर्त महादेव नमोऽस्तु ते अनाद्यानन्त मध्यान्त नमस्ते पद्मज प्रिय पुरञ्जय नमस्तुभ्यं शत्रुञ्जय नमोऽस्तु ते शुभञ्जय नमस्तेस्तु नमस्तेस्तु धनञ्जय सृष्टिगर्भ नमस्तुभ्यं शुचिस्रवः पृथुस्रवः नमो हिरण्यगर्भाय पद्मगर्भाय ते नमः नमः कमलनेत्राय कालनेत्राय ते नमः कालनाभ नमस्तुभ्यं महानाभ नमो नमः वृष्टिमूलमहामूल मूलवास नमोऽस्तु ते धर्मावास जलावास श्रीनिवास नमोऽस्तु ते धर्माध्यक्षः प्रजाध्यक्ष लोकाध्यक्ष नमो नमः सेनाध्यक्ष नमस्तुभ्यं कालाध्यक्ष नमोऽस्तु ते गदाधर श्रुतिधर चक्रधारी न श्रियोधर वनमालाधर हरे नमस्ते धरणीधर आर्चिषेण महासेन नमस्तेस्तु पुरुष्टुत बहुकल्प महाकल्प नमस्ते कल्पनामुख सर्वात्मन् सर्वग विभो विरिचे श्वेतकेशव नीलरक्त महानील अनिरुद्ध नमोऽस्तु ते द्वादशात्मक कालात्मन् सामात्मन् परमात्मक व्योमकात्मक सुब्रह्मन् भूतात्मक नमोऽस्तु ते हरिकेश महाकेश
गुणाकेश नमोऽस्तु ते मुञ्जकेश ऋषिकेश सर्वनाथ नमोऽस्तु ते सूक्ष्मस्थूल महास्थूल महासूक्ष्म शुभङ्कर श्वेतपीताम्बरधर नीलवास नमोऽस्तु ते कुलशेष नमस्तेस्तु पद्मेशय जलेशय गोविन्द प्रीतिकर्ता च हंस पीताम्बर प्रिय अधोक्षज नमस्तुभ्यं क्षीरध्वज जनार्दन वामनाय नमस्तेस्तु नमस्ते मधुसूदन सहस्रशीर्षाय नमो ब्रह्मशीर्षाय ते नमः नमः सहस्रनेत्राय सोमसूर्यानलेक्षण नमश्चार्थर्वशीर्षे महाशीर्षाय ते नमः नमस्ते धर्मनेत्राय महानेत्राय ते नमः नमः सहस्रपादाय सहस्रभुजमन्वये नमो यज्ञवराहाय महारूपाय ते नमः नमस्ते विश्वदेवाय विश्वात्मन् विश्वसंभव विश्वरूप नमस्तेस्तु ततो विश्वमभूदिदं नग्रोध्वस्तं महाशाख त्वं मूलकुसुमार्चितः स्कन्धपात्राङ्कुरलता पल्लवाय नमोऽस्तु ते मूलं ते ब्राह्मणान् ब्रह्म स्कन्धस्त्रे क्षत्रिया प्रभो वैश्याः शाखादलं शूद्रा वनस्पते नमोऽस्तु ते ब्राह्मणाः साग्नयोः वक्त्रा दुर्दण्डा साधुधा नृपा पार्श्वाद्विश्वश्चोरुयुगा जाताः शूद्राश्च पादतः नेत्राद् भानुरद्भुतुभ्यं पद्भ्यां भूश्रोत्रयोर्दिशः नाभ्याह्याभूदरन्तरिक्षं शशाङ्को मनसस्त्वव प्राणाद्वायुः समद्भवत् कामाद् ब्रह्मा पितामहः क्रोधात्रियनयो रुद्रः शीर्णोद्योः समवर्ततः इन्द्राग्निवेदनात्तुभ्यं पाशवो मलसम्भवः ओषध्यो रोमसम्भूता विराजस्त्वां नमोऽस्तु ते पुष्पहास नमस्तेस्तु महाहास नमोऽस्तु ते ओंकारस्त्वं वषट्कारो वषट्त्वं च स्वधा सुधा स्वाहाकार नमस्तुभ्यं हन्तकार नमोऽस्तु ते सर्वाकार निराकार वेदाकार नमोऽस्तु ते त्वं हि वेदमयो देवः सर्वदेवमयस्तथा सर्वतीर्थमयश्चैव सर्वयज्ञमयस्तथा नमस्ते यज्ञपुरुषः यज्ञभागभुजे नमः नमः सहस्रधाराय सतधाराय ते नमः भूर्भुवः स्वस्वरूपाय गोदायामृतदायिने सुवर्णब्रह्मदात्रे च सर्वदात्रे च ते नमः ब्रह्मेशाय नमस्तुभ्यं ब्रह्मादे ब्रह्मरूपघृक् परब्रह्म नमस्तेस्तु शब्दब्रह्म नमोऽस्तु ते विद्वास्तं वेद्यरूपस्त्वं वेदनीयस्त्वमेव च बुद्धिस्त्वमपि बोधश्च बोधस्त्वं च नमोऽस्तु ते होता होमश्च हव्यं च हुयमानश्च हव्यवाट् पाता पोता च पूतश्च पावनीयश्च ॐ नमः हन्ता च हन्यमानश्च ह्रियमाणस्त्वमेव च हर्ता नेता च निस्तिश्च पूज्यज्ञो विश्वधार्यसि स्तुस्त्रुवो परधामासि कपालो लूखलोरणिः यज्ञपात्रारणेयस्वत् मेकधा बहुधा त्रिधा यज्ञस्त्वं यजमानस्त्वं मीड्यस्त्वमसि याजकः ज्ञाता ज्ञेयस्तथा ज्ञानं ध्येयो ध्यातासि चेश्वर ध्यानयोगश्च योगी च गतिर्मोक्षो घृतिः सुखं योगाङ्गानि त्वमीशानः सर्वगस्त्वं नमोऽस्तु ते ब्रह्मा होता तथोदाता सामयूपोऽथ दक्षिणा दीक्षां त्वं पुरोडास
त्वं पशुः पशुवाह्यसि गुह्यो धाता च परमः शिवो नारायणस्तथा महाजनो नीरयनः सहस्रार्केन्दुरूपवान् द्वादशारूथ षड्लाभिः स्त्रीव्यूहो द्विगुयुस्तथा कालचक्रो भवानीशो नमस्ते पुरुषोत्तमः पराक्रमो विक्रमस्त्वं हयग्रीवो हरीश्वरः नरेश्वरोऽथ ब्रह्मेशः सूर्ये सत्त्वं नमोऽस्तु ते अश्ववक्त्रो महामेधः शम्भो शक्रः प्रभञ्जनः मित्रावरुणमूर्तिस्त्वं मूर्तिरनघः परः प्राग्वंशकायो भूतादि महाभूतोर्च्युतो द्विजः त्वमूर्ध्वकर्ता ऊर्ध्वश्च ऊर्ध्वरेता नमोऽस्तु ते महापातकः त्वं च उपपातकः तथा अनीशः सर्वपापेभ्यस्त्वामहं शरणं गतः इत्येतत् परमं स्तोत्रं सर्वपापप्रमोचनं महेश्वरेण कथितं वाराणस्यां पुरा मुने केशवस्याग्रतो गत्वा सत्त्वातीर्थे स्थितोदके उपशान्तस्तथा जातो रुद्रोपासवशात् तत् एतत् पवित्रं त्रिपुरघ्नभाषितं पठन्नरो विष्णुपरो महर्षे विमुक्तपापो ह्युपशान्तमूर्तिः सम्पूज्यते देववरः प्रसिद्धैः परदार परद्रव्य जीवहिंसादिके यदा प्रवर्तते नृणां चित्तं प्रायश्चित्तं स्तुतिस्तदा विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः नमामि विष्णुं चित्तस्थ अहङ्कारगतिं हरिं चित्तस्थमीशमव्यक्तमनन्तमपराजितं विष्णुमीड्यमशेषेण अनादिनिधिनं विभुं विष्णुचित्तगतो यन्मे विष्णुर्बुद्धिगतश्च यच्चाहङ्कारगो विष्णुर्यद्विष्णुर्मयि संस्थितः करोति कर्मभूतोऽसौ स्थावरस्य चरस्य च तत्पापं न समायातु तस्मिन्नेव हि चिन्तते ध्यातो हरति यत् पापं स्वप्ने दृश्यतु भावनात् तमुत्पेन्द्रमहं विष्णुं प्रणतार्तिहरं हरिं जगत्यस्मिन् निराधारे मज्जमाने तमस्यथः स्थावलम्बनं विष्णुं प्रणमामि परात्परं सर्वेश्वरेश्वर विभो परमात्मन्नथोच्छज ऋषिकेश 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 नमोऽस्तु ते नृसिंहानन्तगोविन्द भूतभावान् केशव दुरुक्तं दुष्कृतं ध्यातं समयाधं नमोऽस्तु ते यन्मया चिन्तितं दुष्टं स्वचित्तवशवर्तिना अकार्यमहदत्युग्रं तत्क्षमं नय केशव ब्रह्मण्यदेव गोविन्द परमार्थपरायण जगन्नाथ जगद्धातः पापं प्रशमयाच्युत यथा अपराह्ने सायाह्ने मध्याह्ने च तथा निशि कायेन मनसा वाचा कृतं पापमजानता जानता च ऋषिकेश पुण्डरीकाक्ष माधव नामत्रयोच्चारणतः पापं यातु मम क्षयम् शरीरं मे ऋषिकेश पुण्डरीकाक्ष माधव पापं प्रस्मयाधत्वं वा कृतं मम माधव यद्भुञ्जनं यत्स्वपंस्तिष्ठन् गच्छन् जाग्रत् यदा स्थितः कृतवान् पापं धाहं कायेन मनसा गिरा यत्स्वलमपि यत्स्थूलं कुरोमि नरकावहं यद्यातु प्रस्मं सर्वं वासुदेवानुकीर्तनात् परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं च यत् तस्मिन् प्रकीर्तिते विष्णो
यत् पापं तत् प्रणश्यतु यत् प्राप्य न निवर्तन्ते गन्धस्पर्शा विदज्जितं सूर्यस्तत्पदं विष्णुर्तत्सर्वं शमयत्वधं पापप्रणाशनं स्तोत्रं यः पठेत् शृणुयादपि शारीरै मानसैर्वाग्जैः कृतैः पापैः प्रमुच्यते सर्वपापग्रहादिभ्यो याति विष्णुः परं पदं तस्मात् पापे कृते जप्यं स्तोत्रं सर्वाधमर्दनं प्रायश्चित्तमधोधानां स्तोत्रं व्रतकृते वरं प्रायश्चित्तस्तोत्रजपैर्व्रतै नश्यति पातकम्। अथ श्री महेश्वर कथित पाप प्रशमन स्तोत्रम्। पुलत्स्य उवाच नमस्तेस्तु जगन्नाथ देवदेव नमोऽस्तु ते वासुदेव नमस्तेस्तु बहुरूप नमोऽस्तु ते एकशृङ्ग नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं वृषाकरे श्रीनिवास नमस्तेस्तु नमस्ते भूतभावना विश्वक्सेन नमस्तुभ्यं नारायण नमोऽस्तु ते ध्रुवध्वज नमस्तेस्तु सत्यध्वज नमोऽस्तु ते यज्ञध्वज नमस्तुभ्यं धर्मध्वज नमोऽस्तु ते तालध्वज नमस्तेस्तु नमस्ते गरुडध्वज वरेण्यविष्णु वैकुण्ठ नमस्ते पुरुषोत्तम नमो जयन्त विजय जयानन्त पराजित कृतावर्त महावर्त महादेव नमोऽस्तु ते अनाद्यानन्त मध्यान्त नमस्ते पद्मज प्रिय पुरञ्जय नमस्तुभ्यं शत्रुञ्जय नमोऽस्तु ते शुभञ्जय नमस्तेस्तु नमस्तेस्तु धनञ्जय सृष्टिगर्भ नमस्तुभ्यं शुचिस्रवः पृथुस्रवः नमो हिरण्यगर्भाय पद्मगर्भाय ते नमः नमः कमलनेत्राय कालनेत्राय ते नमः कालनाभ नमस्तुभ्यं महानाभ नमो नमः वृष्टिमूलमहामूल मूलवास नमोऽस्तु ते धर्मावास जलावास श्रीनिवास नमोऽस्तु ते धर्माध्यक्षः प्रजाध्यक्ष लोकाध्यक्ष नमो नमः सेनाध्यक्ष नमस्तुभ्यं कालाध्यक्ष नमोऽस्तु ते गदाधर श्रुतिधर चक्रधारी न श्रियोधर वनमालाधर हरे नमस्ते धरणीधर आर्चिषेण महासेन नमस्तेस्तु पुरुष्टुत बहुकल्प महाकल्प नमस्ते कल्पनामुख सर्वात्मन् सर्वग विभो विरिचे श्वेतकेशव नीलरक्त महानील अनिरुद्ध नमोऽस्तु ते द्वादशात्मक कालात्मन् सामात्मन् परमात्मक व्योमकात्मक सुब्रह्मन् भूतात्मक नमोऽस्तु ते हरिकेश महाकेश गुणाकेश नमोऽस्तु ते मुञ्जकेश ऋषिकेश सर्वनाथ नमोऽस्तु ते सूक्ष्म स्थूल महास्थूल महासूक्ष्म शुभङ्कर श्वेतपीताम्बरधर नीलवास नमोऽस्तु ते कुलशेष नमस्तेस्तु पद्मेशय जलेशय गोविन्द प्रीतिकर्ता च हंस पीताम्बर प्रिय अधोक्षज नमस्तुभ्यं क्षीरध्वज जनार्दन वामनाय नमस्तेस्तु नमस्ते मधुसूदन सहस्रशीर्षाय नमो ब्रह्मशीर्षाय ते नमः नमः सहस्रनेत्राय सोमसूर्यानलेक्षण नमश्चार्थर्वशीर्षे महाशीर्षाय ते नमः नमस्ते धर्मनेत्राय महानेत्राय ते नमः नमः सहस्रपादाय
सहस्रभुजमन्वये नमो यज्ञवराहाय महारूपाय ते नमः। नमस्ते विश्वदेवाय विश्वात्मन् विश्वसंभव विश्वरूप नमस्तेस्तु ततो विश्वमभूदिदं। नग्रोध्वस्तं महाशाख त्वं मूलकुसुमार्चितः स्कन्धपात्राङ्कुरलता पल्लवाय नमोऽस्तु ते। मूलं ते ब्राह्मणान् ब्रह्म स्कन्धस्त्रे क्षत्रिया प्रभो वैश्याः शाखादलं शूद्रा वनस्पते नमोऽस्तु ते। ब्राह्मणाः साग्नयो वक्त्रा दुर्दण्डा साधुधा नृपा पार्श्वाद्विश्वश्चोरुयुगा जाताः शूद्राश्च पादतः। नेत्राद्भानुरद्भुतुभ्यं पद्भ्यां भूश्रोत्रयोर्दिशः नाभ्याह्याभूदरन्तरिक्षं शशाङ्को मनसस्त्वव। प्राणाद्वायुः समद्भवत् कामाद् ब्रह्मा पितामहः क्रोधात्रेयनयो रुद्रः शीर्णोद्योः समवर्ततः। इन्द्राग्निवेदनात् तुभ्यं पाशवो मलसंभवः ओषध्यो रोमसम्भूता विराजस्त्वां नमोऽस्तु ते। पुष्पहास नमस्तेस्तु महाहास नमोऽस्तु ते। ओंकारस्त्वं वषट्कारो वषट्त्वं च स्वधा सुधा स्वाहाकार नमस्तुभ्यं हन्तकार नमोऽस्तु ते। सर्वाकार निराकार वेदाकार नमोऽस्तु ते। त्वं हि वेदमयो देवः सर्वदेवमयस्तथा सर्वतीर्थमयश्चैव सर्वयज्ञमयस्तथा। नमस्ते यज्ञपुरुषः यज्ञभागभुजे नमः। नमः सहस्रधाराय शतधाराय ते नमः। भूर्भुवः स्वस्वरूपाय गोदायामृतदायिने सुवर्णब्रह्मदात्रे च सर्वदात्रे च ते नमः। ब्रह्मेशाय नमस्तुभ्यं ब्रह्मादे ब्रह्मरूपघृक् परब्रह्म नमस्तेस्तु शब्दब्रह्म नमोऽस्तु ते। विद्वास्तं वेद्यरूपस्त्वं वेदनीयस्त्वमेव च बुद्धिस्त्वमपि बोधश्च बोधस्त्वं च नमोऽस्तु ते। होता होमश्च हव्यं च हूयमानश्च हव्यवाट् पाता पोता च पूतश्च पावनीयश्च ॐ नमः। हन्ता च हन्यमानश्च ह्रियमाणस्त्वमेव च हर्ता नेता च निस्तिश्च पूज्यज्ञो विश्वधार्यसि स्तुस्त्रुवो परधामासि कपालो लूखलोरणिः यज्ञपात्रारणेयस्वत् मेकधा बहुधा त्रिधा। यज्ञस्त्वं यजमानस्त्वं मीड्यस्त्वमसि याजकः ज्ञाता ज्ञेयस्तथा ज्ञानं ध्येयो ध्यातासि चेश्वर। ध्यानयोगश्च योगी च गतिर्मोक्षो घृतिः सुखं योगाङ्गानि त्वमीशानः सर्वगस्त्वं नमोऽस्तु ते। ब्रह्मा होता तथोदाता सामयूपोऽथ दक्षिणा दीक्षां त्वं पुरोडास त्वं पशुः पशुवाह्यसि। गुह्यो धाता च परमः शिवो नारायणस्तथा महाजनो नीरयनः सहस्रार्केन्दुरूपवान् द्वादशारूथ षड्लाभी स्त्रीव्यूहो द्विगुयुस्तथा कालचक्रो भवानीशो नमस्ते पुरुषोत्तमः। पराक्रमो विक्रमस्त्वं हयग्रीवो हरीश्वरः नरेश्वरोऽथ ब्रह्मेशः सूर्ये सत्त्वं नमोऽस्तु ते। अश्ववक्त्रो महामेधः शम्भो शक्रः प्रभञ्जनः मित्रावरुणमूर्तिस्त्वं मूर्तिरनघः परः प्राग्वंशकायो भूतादि महाभूतोर्च्युतो द्विजः त्वमूर्ध्वकर्ता ऊर्ध्वश्च ऊर्ध्वरेता नमोऽस्तु ते। महापातकः त्वं च उपपातकः तथा अनीशः सर्वपापेभ्यः
त्वामहं शरणं गतः। इत्येतत् परमं स्तोत्रं सर्वपापप्रमोचनं महेश्वरेण कथितं वाराणस्यां पुरा मुने। केशवस्याग्रतो गत्वा सत्त्वातीर्थे स्थितोदके उपशान्तस्तथा जातो रुद्रोपासवशात् तत्। एतत् पवित्रं त्रिपुरघ्नभाषितं पठन्नरो विष्णुपरो महर्षे विमुक्तपापो ह्युपशान्तमूर्तिः सम्पूज्यते देववरैः प्रसिद्धैः। परदार परद्रव्य जीवहिंसादिके यदा प्रवर्तते नृणां चित्तं प्रायश्चित्तं स्तुतिस्तदा। विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः। नमामि विष्णुं चित्तस्थ अहङ्कारगतिं हरिं। चित्तस्थमीशमव्यक्तमनन्तमपराजितं विष्णुमीड्यमशेषेण अनादिनिधिनं विभुं। विष्णुचित्तगतो यन्मे विष्णुर्बुद्धिगतश्च यत् यच्चाहङ्कारगो विष्णुर्यद्विष्णुर्मयि संस्थितः। करोति कर्मभूतोऽसौ स्थावरस्य चरस्य च तत्पापं न समायातु तस्मिन्नेव हि चिन्तते। ध्यातो हरति यत् पापं स्वप्ने दृश्यतु भावनात् तमुत्पेन्द्रमहं विष्णुं प्रणतार्तिहरं हरिं। जगत्यस्मिन्निराधारे मज्यमाने तमस्यथः स्थावलम्बनं विष्णुं प्रणमामि परात्परम्। सर्वेश्वरेश्वर विभो परमात्मन्नथोच्छज ऋषिकेश 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 नमोऽस्तु ते। नृसिंहानन्त गोविन्द भूतभावान केशव दुरुक्तं दुष्कृतं ध्यातं समयाधं नमोऽस्तु ते। यन्मया चिन्तितं दुष्टं स्वचित्तवशवर्तिना अकार्यमहदत्युग्रं तत्क्षमं नय केशव। ब्रह्मण्यदेव गोविन्द परमार्थपरायण जगन्नाथ जगद्धातः पापं प्रशमयाच्युत। यथा अपराह्ने सायाह्ने मध्याह्ने च तथा निशि कायेन मनसा वाचा कृतं पापमजानता। जानता च ऋषिकेश पुण्डरीकाक्ष माधव नामत्रयोच्चारणतः पापं यातु मम क्षयम्। शरीरं मे ऋषिकेश पुण्डरीकाक्ष माधव पापं प्रस्मयाधत्वं वा कृतं मम माधव। यद्भुञ्जनं यत्स्वपंस्तिष्ठन् गच्छन् जाग्रत् यदा स्थितः कृतवान् पापं धाहं कायेन मनसा गिरा। यत्स्वलमपि यत्स्थूलं कुरोमि नरकावहं यद्यातु प्रस्मं सर्वं वासुदेवानुकीर्तनात्। परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं च यत् तस्मिन् प्रकीर्तिते विष्णो यत् पापं तत् प्रणश्यतु। यत् प्राप्य न निवर्तन्ते गन्धस्पर्शाविदज्जितं सूर्यस्तत्पदं विष्णोर्तत्सर्वं शमयत्वधं। पापप्रणाशनं स्तोत्रं यः पठेत् शृणुयादपि शारीरै मानसैर्वाग्जैः कृतैः पापैः प्रमुच्यते। सर्वपापग्रहादिभ्यो याति विष्णुः परं पदम्। तस्मात् पापे कृते जप्यं स्तोत्रं सर्वाधमर्दनं। प्रायश्चित्तमधोधानां स्तोत्रं व्रतकृते वरम्। प्रायश्चित्तस्तोत्रजपैर्व्रतै नश्यति पातकम्। अथ श्री महेश्वर कथित पाप प्रशमन स्तोत्रम्। पुलत्स्य उवाच नमस्तेस्तु जगन्नाथ देवदेव नमोऽस्तु ते।
वासुदेव नमस्तेस्तु बहुरूप नमोऽस्तु ते एकशृङ्ग नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं वृषाकरे श्रीनिवास नमस्तेस्तु नमस्ते भूतभावना विश्वक्सेन नमस्तुभ्यं नारायण नमोऽस्तु ते ध्रुवध्वज नमस्तेस्तु सत्यध्वज नमोऽस्तु ते यज्ञध्वज नमस्तुभ्यं धर्मध्वज नमोऽस्तु ते तालध्वज नमस्तेस्तु नमस्ते गरुडध्वज वरेण्यविष्णु वैकुण्ठ नमस्ते पुरुषोत्तम नमो जयन्त विजय जयानन्त पराजित कृतावर्त महावर्त महादेव नमोऽस्तु ते अनाद्यानन्त मध्यान्त नमस्ते पद्मज प्रिय पुरञ्जय नमस्तुभ्यं शत्रुञ्जय नमोऽस्तु ते शुभञ्जय नमस्तेस्तु नमस्तेस्तु धनञ्जय सृष्टिगर्भ नमस्तुभ्यं शुचिस्रवः पृथुस्रवः नमो हिरण्यगर्भाय पद्मगर्भाय ते नमः नमः कमलनेत्राय कालनेत्राय ते नमः कालनाभ नमस्तुभ्यं महानाभ नमो नमः वृष्टिमूलमहामूल मूलवास नमोऽस्तु ते धर्मावास जलावास श्रीनिवास नमोऽस्तु ते धर्माध्यक्षः प्रजाध्यक्ष लोकाध्यक्ष नमो नमः सेनाध्यक्ष नमस्तुभ्यं कालाध्यक्ष नमोऽस्तु ते गदाधर श्रुतिधर चक्रधारी न श्रियोधर वनमालाधर हरे नमस्ते धरणीधर आर्चिषेण महासेन नमस्तेस्तु पुरुष्टुत बहुकल्प महाकल्प नमस्ते कल्पनामुख सर्वात्मन् सर्वग विभो विरिचे श्वेतकेशव नीलरक्त महानील अनिरुद्ध नमोऽस्तु ते द्वादशात्मक कालात्मन् सामात्मन् परमात्मक व्योमकात्मक सुब्रह्मन् भूतात्मक नमोऽस्तु ते हरिकेश महाकेश गुणाकेश नमोऽस्तु ते मुञ्जकेश ऋषिकेश सर्वनाथ नमोऽस्तु ते सूक्ष्म स्थूल महास्थूल महासूक्ष्म शुभङ्कर श्वेतपीताम्बरधर नीलवास नमोऽस्तु ते कुलशेष नमस्तेस्तु पद्मेशय जलेशय गोविन्द प्रीतिकर्ता च हंस पीताम्बर प्रिय अधोक्षज नमस्तुभ्यं क्षीरध्वज जनार्दन वामनाय नमस्तेस्तु नमस्ते मधुसूदन सहस्रशीर्षाय नमो ब्रह्मशीर्षाय ते नमः नमः सहस्रनेत्राय सोमसूर्यानलेक्षण नमश्चार्थर्वशीर्षे महाशीर्षाय ते नमः नमस्ते धर्मनेत्राय महानेत्राय ते नमः नमः सहस्रपादाय सहस्रभुजमन्वये नमो यज्ञवराहाय महारूपाय ते नमः नमस्ते विश्वदेवाय विश्वात्मन् विश्वसंभव विश्वरूप नमस्तेस्तु ततो विश्वमभूदिदं नग्रोध्वस्तं महाशाख त्वं मूलकुसुमार्चितः स्कन्धपात्राङ्कुरलता पल्लवाय नमोऽस्तु ते मूलं ते ब्राह्मणान् ब्रह्म स्कन्धस्त्रे क्षत्रिया प्रभो वैश्याः शाखादलं शूद्रा वनस्पते नमोऽस्तु ते ब्राह्मणाः साग्नयोः वक्त्रा दुर्दण्डा साधुधा नृपा पार्श्वाद्विश्वश्चोरुयुगा जाताः शूद्राश्च पादतः नेत्राद्भानुरद्भुतुभ्यं पद्भ्यां भूश्रोत्रयोर्दिशः नाभ्याह्याभूदरन्तरिक्षं शशाङ्को मनसस्त्वव
प्राणाद्वायुः समद्भवत् कामाद् ब्रह्मा पितामहः क्रोधात्रियनयो रुद्रः शीर्णोद्योः समवर्ततः इन्द्राग्निवेदनात् तुभ्यं पाशवो मलसम्भवः ओषध्यो रोमसम्भूता विराजस्त्वां नमोऽस्तु ते पुष्पहास नमस्तेस्तु महाहास नमोऽस्तु ते ओंकारस्त्वं वषट्कारो वषट्त्वं च स्वधा सुधा स्वाहाकार नमस्तुभ्यं हन्तकार नमोऽस्तु ते सर्वाकार निराकार वेदाकार नमोऽस्तु ते त्वं हि वेदमयो देवः सर्वदेवमयस्तथा सर्वतीर्थमयश्चैव सर्वयज्ञमयस्तथा नमस्ते यज्ञपुरुषः यज्ञभागभुजे नमः नमः सहस्रधाराय सतधाराय ते नमः भूर्भुवः स्वस्वरूपाय गोदायामृतदायिने सुवर्णब्रह्मदात्रे च सर्वदात्रे च ते नमः ब्रह्मेशाय नमस्तुभ्यं ब्रह्मादे ब्रह्मरूपघृक् परब्रह्म नमस्तेस्तु शब्दब्रह्म नमोऽस्तु ते विद्वास्तं वेद्यरूपस्त्वं वेदनीयस्त्वमेव च बुद्धिस्त्वमपि बोधश्च बोधस्त्वं च नमोऽस्तु ते होता होमश्च हव्यं च हुयमानश्च हव्यवाट् पाता पोता च पूतश्च पावनीयश्च ॐ नमः हन्ता च हन्यमानश्च ह्रियमाणस्त्वमेव च हर्ता नेता च निस्तिश्च पूज्यज्ञो विश्वधार्यसि स्तुस्त्रुवो परधामासि कपालो लूखलोरणिः यज्ञपात्रारणेयस्वत् मेकधा बहुधा त्रिधा यज्ञस्त्वं यजमानस्त्वं मीड्यस्त्वमसि याजकः ज्ञाता ज्ञेयस्तथा ज्ञानं ध्येयो ध्यातासि चेश्वर ध्यानयोगश्च योगी च गतिर्मोक्षो घृतिः सुखं योगाङ्गानि त्वमीशानः सर्वगस्त्वं नमोऽस्तु ते ब्रह्मा होता तथोदाता सामयूपोऽथ दक्षिणा दीक्षां त्वं पुरोडास त्वं पशुः पशुवाह्यसि गुह्यो धाता च परमः शिवो नारायणस्तथा महाजनो नीरयनः सहस्रार्केन्दुरूपवान् द्वादशारूथ षड्लाभी स्त्रीव्यूहो द्विगुयुस्तथा कालचक्रो भवानीशो नमस्ते पुरुषोत्तमः पराक्रमो विक्रमस्त्वं हयग्रीवो हरीश्वरः नरेश्वरोऽथ ब्रह्मेशः सूर्ये सत्त्वं नमोऽस्तु ते अश्ववक्त्रो महामेधः शम्भो शक्रः प्रभञ्जनः मित्रावरुणमूर्तिस्त्वं मूर्तिरनघः परः प्राग्वंशकायो भूतादि महाभूतोर्च्युतो द्विजः त्वमूर्ध्वकर्ता ऊर्ध्वश्च ऊर्ध्वरेता नमोऽस्तु ते महापातकः त्वं च उपपातकः तथा अनीशः सर्वपापेभ्यस्त्वामहं शरणं गतः इत्येतत् परमं स्तोत्रं सर्वपापप्रमोचनं महेश्वरेण कथितं वाराणस्यां पुरा मुने केशवस्याग्रतो गत्वा सत्त्वातीर्थे स्थितोदके उपशान्तस्तथा जातो रुद्रोपासवशात् तत् एतत् पवित्रं त्रिपुरघ्नभाषितं पठन्नरो विष्णुपरो महर्षे विमुक्तपापो ह्युपशान्तमूर्तिः सम्पूज्यते देववरः प्रसिद्धैः परदार परद्रव्य जीवहिंसादिके यदा प्रवर्तते नृणां चित्तं प्रायश्चित्तं स्तुतिस्तदा विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः नमामि विष्णुं चित्तस्थ अहङ्कारगतिं हरिं चित्तस्थ मे समव्यक्त
मनन्तमपराजितं विष्णुमीड्यमशेषेण अनादिनिधिनं विभुं विष्णुचित्तगतो यन्मे विष्णुर्बुद्धिगतश्च यच्चाहङ्कारगो विष्णुर्यद्विष्णुर्मयि संस्थितः करोति कर्मभूतोऽसौ स्थावरस्य चरस्य च तत्पापं न समायातु तस्मिन्नेव हि चिन्तते ध्यातो हरति यत् पापं स्वप्ने दृश्यतु भावनात् तमुत्पेन्द्रमहं विष्णुं प्रणतार्तिहरं हरिं जगत्यस्मिन् निराधारे मज्जमाने तमस्यथः स्थावलम्बनं विष्णुं प्रणमामि परात्परं सर्वेश्वरेश्वर विभो परमात्मन्नथोच्छज ऋषिकेश 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 नमोऽस्तु ते नृसिंहानन्त गोविन्द भूतभावन केशव दुरुक्तं दुष्कृतं ध्यातं समयाधं नमोऽस्तु ते यन्मया चिन्तितं दुष्टं स्वचित्तवशवर्तिना अकार्यमहदत्युग्रं तत्क्षमं नय केशव ब्रह्मण्यदेव गोविन्द परमार्थपरायण जगन्नाथ जगद्धातः पापं प्रशमयाच्युत यथा परहान्हे सायाह्ने मध्याह्ने च तथा निशि कायेन मनसा वाचा कृतं पापमजानता जानता च ऋषिकेश पुण्डरीकाक्ष माधव नामत्रयोच्चारणतः पापं यातु मम क्षयम् शरीरं मे ऋषिकेश पुण्डरीकाक्ष माधव पापं प्रस्मयाधत्वं वा कृतं मम माधव यद्भुञ्जनं यत्स्वपंस्तिष्ठन् गच्छन् जाग्रत् यदा स्थितः कृतवान् पापं धाहं कायेन मनसा गिरा यत्स्वलमपि यत्स्थूलं कुरोमि नरकावहं यद्यातु प्रस्मं सर्वं वासुदेवानुकीर्तनात् परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं च यत् तस्मिन् प्रकीर्तिते विष्णो यत् पापं तत् प्रणश्यतु यत् प्राप्य न निवर्तन्ते गन्धस्पर्शाविदज्जितं सूर्यस्तत्पदं विष्णोर्तत्सर्वं शमयत्वधं पापप्रणाशनं स्तोत्रं यः पठेत् शृणुयादपि शारीरै मानसैर्वाग्जैः कृतैः पापैः प्रमुच्यते सर्वपापग्रहादिभ्यो याति विष्णुः परं पदं तस्मात् पापे कृते जप्यं स्तोत्रं सर्वाधमर्दनं प्रायश्चित्तमधोधानां स्तोत्रं व्रतकृते वरं प्रायश्चित्तस्तोत्रजपैर्व्रतै नश्यति पातकम्। अथ श्री महेश्वर कथित पाप प्रशमन स्तोत्रम् पुलत्स्य उवाच नमस्तेस्तु जगन्नाथ देवदेव नमोऽस्तु ते वासुदेव नमस्तेस्तु बहुरूप नमोऽस्तु ते एकशृङ्ग नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं वृषाकरे श्रीनिवास नमस्तेस्तु नमस्ते भूतभावना विश्वक्सेन नमस्तुभ्यं नारायण नमोऽस्तु ते ध्रुवध्वज नमस्तेस्तु सत्यध्वज नमोऽस्तु ते यज्ञध्वज नमस्तुभ्यं धर्मध्वज नमोऽस्तु ते तालध्वज नमस्तेस्तु नमस्ते गरुडध्वज वरेण्यविष्णु वैकुण्ठ नमस्ते पुरुषोत्तम नमो जयन्त विजय जयानन्त पराजित कृतावर्त महावर्त महादेव नमोऽस्तु ते अनाद्यानन्त मध्यान्त नमस्ते पद्मज प्रिय पुरञ्जय नमस्तुभ्यं शत्रुञ्जय नमोऽस्तु ते
शुभञ्जय नमस्तेस्तु नमस्तेस्तु धनञ्जय सृष्टिगर्भ नमस्तुभ्यं शुचिस्रवः पृथुस्रवः नमो हिरण्यगर्भाय पद्मगर्भाय ते नमः नमः कमलनेत्राय कालनेत्राय ते नमः कालनाभ नमस्तुभ्यं महानाभ नमो नमः वृष्टिमूलमहामूल मूलवास नमोऽस्तु ते धर्मावास जलावास श्रीनिवास नमोऽस्तु ते धर्माध्यक्षः प्रजाध्यक्ष लोकाध्यक्ष नमो नमः सेनाध्यक्ष नमस्तुभ्यं कालाध्यक्ष नमोऽस्तु ते गदाधर श्रुतिधर चक्रधारी न श्रियोधर वनमालाधर हरे नमस्ते धरणीधर आर्चिषेण महासेन नमस्तेस्तु पुरुष्टुत बहुकल्प महाकल्प नमस्ते कल्पनामुख सर्वात्मन् सर्वग विभो विरिचे श्वेतकेशव नीलरक्त महानील अनिरुद्ध नमोऽस्तु ते द्वादशात्मक कालात्मन् सामात्मन् परमात्मक व्योमकात्मक सुब्रह्मन् भूतात्मक नमोऽस्तु ते हरिकेश महाकेश गुणाकेश नमोऽस्तु ते मुञ्जकेश ऋषिकेश सर्वनाथ नमोऽस्तु ते सूक्ष्म स्थूल महास्थूल महासूक्ष्म शुभङ्कर श्वेतपीताम्बरधर नीलवास नमोऽस्तु ते कुलशेष नमस्तेस्तु पद्मेशय जलेशय गोविन्द प्रीतिकर्ता च हंस पीताम्बर प्रिय अधोक्षज नमस्तुभ्यं क्षीरध्वज जनार्दन वामनाय नमस्तेस्तु नमस्ते मधुसूदन सहस्रशीर्षाय नमो ब्रह्मशीर्षाय ते नमः नमः सहस्रनेत्राय सोमसूर्यानलेक्षण नमश्चार्थर्वशीर्षे महाशीर्षाय ते नमः नमस्ते धर्मनेत्राय महानेत्राय ते नमः नमः सहस्रपादाय सहस्रभुजमन्वये नमो यज्ञवराहाय महारूपाय ते नमः नमस्ते विश्वदेवाय विश्वात्मन् विश्वसंभव विश्वरूप नमस्तेस्तु ततो विश्वमभूदिदं नग्रोध्वस्तं महाशाख त्वं मूलकुसुमार्चितः स्कन्धपात्राङ्कुरलता पल्लवाय नमोऽस्तु ते मूलं ते ब्राह्मणान् ब्रह्म स्कन्धस्त्रे क्षत्रिया प्रभो वैश्याः शाखादलं शूद्रा वनस्पते नमोऽस्तु ते ब्राह्मणाः साग्नयोः वक्त्रा दुर्दण्डा साधुधा नृपा पार्श्वाद्विश्वश्चोरुयुगा जाताः शूद्राश्च पादतः नेत्राद् भानुरद्भुतुभ्यं पद्भ्यां भूश्रोत्रयोर्दिशः नाभ्याह्याभूदरन्तरिक्षं शशाङ्को मनसस्त्वव प्राणाद्वायुः समद्भवत् कामाद् ब्रह्मा पितामहः क्रोधात्रियनयो रुद्रः शीर्णोद्योः समवर्ततः इन्द्राग्निवेदनात्तुभ्यं पाशवो मलसम्भवः ओषध्यो रोमसम्भूता विराजस्त्वां नमोऽस्तु ते पुष्पहास नमस्तेस्तु महाहास नमोऽस्तु ते ओंकारस्त्वं वषट्कारो वषट्त्वं च स्वधा सुधा स्वाहाकार नमस्तुभ्यं हन्तकार नमोऽस्तु ते सर्वाकार निराकार वेदाकार नमोऽस्तु ते त्वं हि वेदमयो देवः सर्वदेवमयस्तथा सर्वतीर्थमयश्चैव सर्वयज्ञमयस्तथा नमस्ते यज्ञपुरुषः यज्ञभागभुजे नमः नमः सहस्रधाराय सतधाराय ते नमः
भूर्भुवः स्वस्वरूपाय गोदायामृतदायिने सुवर्णब्रह्मदात्रे च सर्वदात्रे च ते नमः। ब्रह्मेशाय नमस्तुभ्यं ब्रह्मादे ब्रह्मरूपघृक् परब्रह्म नमस्तेस्तु शब्दब्रह्म नमोऽस्तु ते। विद्वास्त्वं वेद्यरूपस्त्वं वेदनीयस्त्वमेव च बुद्धिस्त्वमपि बोधश्च बोधस्त्वं च नमोऽस्तु ते। होता होमश्च हव्यं च हूयमानश्च हव्यवाट् पाता पोता च पूतश्च पावनीयश्च ॐ नमः। हन्ता च हन्यमानश्च ह्रियमाणस्त्वमेव च हर्ता नेता च निस्तिश्च पूज्यज्ञो विश्वधार्यसि। स्तुस्त्रुवो परधामासि कपालो लूखलोरणिः यज्ञपात्रारणेयस्त्वमेकधा बहुधा त्रिधा। यज्ञस्त्वं यजमानस्त्वं मीड्यस्त्वमसि याजकः ज्ञाता ज्ञेयस्तथा ज्ञानं ध्येयो ध्यातासि चेश्वर। ध्यानयोगश्च योगी च गतिर्मोक्षो घृतिः सुखं योगाङ्गानि त्वमीशानः सर्वगस्त्वं नमोऽस्तु ते। ब्रह्मा होता तथोदाता सामयूपोऽथ दक्षिणा दीक्षां त्वं पुरोडास त्वं पशुः पशुवाह्यसि। गुह्यो धाता च परमः शिवो नारायणस्तथा महाजनो नीरयनः सहस्रार्केन्दुरूपवान्। द्वादशारूथ षड्लाभी स्त्रीव्यूहो द्विगुयुस्तथा कालचक्रो भवानीशो नमस्ते पुरुषोत्तमः। पराक्रमो विक्रमस्त्वं हयग्रीवो हरीश्वरः नरेश्वरोऽथ ब्रह्मेशः सूर्ये सत्त्वं नमोऽस्तु ते। अश्ववक्त्रो महामेधः शम्भो शक्रः प्रभञ्जनः मित्रावरुणमूर्तिस्त्वं मूर्तिरनघः परः। प्राग्वंशकायो भूतादि महाभूतोर्च्युतो द्विजः त्वमूर्ध्वकर्ता ऊर्ध्वश्च ऊर्ध्वरेता नमोऽस्तु ते। महापातकः त्वं च उपपातकः तथा अनीशः सर्वपापेभ्यस्त्वामहं शरणं गतः। इत्येतत् परमं स्तोत्रं सर्वपापप्रमोचनं महेश्वरेण कथितं वाराणस्यां पुरा मुने। केशवस्याग्रतो गत्वा सत्त्वातीर्थे स्थितोदके उपशान्तस्तथा जातो रुद्रोपासवशात् तत्। एतत् पवित्रं त्रिपुरघ्नभाषितं पठन्नरो विष्णुपरो महर्षे विमुक्तपापो ह्युपशान्तमूर्तिः सम्पूज्यते देववरैः प्रसिद्धैः। परदार परद्रव्य जीवहिंसादिके यदा प्रवर्तते नृणां चित्तं प्रायश्चित्तं स्तुतिस्तदा। विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः। नमामि विष्णुं चित्तस्थ अहङ्कारगतिं हरिं चित्तस्थमीशमव्यक्तमनन्तमपराजितं विष्णुमीड्यमशेषेण अनादिनिधिनं विभुं। विष्णुचित्तगतो यन्मे विष्णुर्बुद्धिगतश्च यच्चाहङ्कारगो विष्णुर्यद्विष्णुर्मयि संस्थितः। करोति कर्मभूतोऽसौ स्थावरस्य चरस्य च तत्पापं न समायातु तस्मिन्नेव हि चिन्तते। ध्यातो हरति यत् पापं स्वप्ने दृश्यतु भावनात् तमुत्पेन्द्रमहं विष्णुं प्रणतार्तिहरं हरिं। जगत्यस्मिन्निराधारे मज्यमाने तमस्यथः स्थावलम्बनं विष्णुं प्रणमामि परात्परम्। सर्वेश्वरेश्वर विभो परमात्मन्नथोच्छज ऋषिकेश 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 नमोऽस्तु ते।
नृसिंहानन्तगोविन्द भूतभावान केशव दुरुक्तं दुष्कृतं ध्यातं समयाधं नमोऽस्तु ते यन्मया चिन्तितं दुष्टं स्वचित्तवशवर्तिना अकार्यमहदत्युग्रं तत्क्षमं नय केशव ब्रह्मण्यदेव गोविन्द परमार्थपरायण जगन्नाथ जगद्धातः पापं प्रशमयाच्युत यथा परहान्हे सायाह्ने मध्याह्ने च तथा निशि कायेन मनसा वाचा कृतं पापमजानता जानता च ऋषिकेश पुण्डरीकाक्ष माधव नामत्रयोच्चारणतः पापं यातु मम क्षयम् शरीरं मे ऋषिकेश पुण्डरीकाक्ष माधव पापं प्रस्मयाधत्वं वा कृतं मम माधव यद्भुञ्जनं यत्स्वपंस्तिष्ठन् गच्छन् जाग्रत् यदा स्थितः कृतवान् पापं धाहं कायेन मनसा गिरा यत्स्वलमपि यत्स्थूलं कुरोमि नरकावहं यद्यातु प्रस्मं सर्वं वासुदेवानुकीर्तनात् परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं च यत् तस्मिन् प्रकीर्तिते विष्णो यत् पापं तत् प्रणश्यतु यत् प्राप्य न निवर्तन्ते गन्धस्पर्शाविदज्जितं सूर्यस्तत्पदं विष्णोर्तत्सर्वं शमयत्वधं पापप्रणाशनं स्तोत्रं यः पठेत् शृणुयादपि शारीरै मानसैर्वाग्जैः कृतैः पापैः प्रमुच्यते सर्वपापग्रहादिभ्यो याति विष्णुः परं पदं तस्मात् पापे कृते जप्यं स्तोत्रं सर्वाधमर्दनं प्रायश्चित्तमधोधानां स्तोत्रं व्रतकृते वरं प्रायश्चित्तस्तोत्रजपैर्व्रतै नश्यति पातकम्। अथ श्री महेश्वर कथित पाप प्रशमन स्तोत्रम्। पुलत्स्य उवाच नमस्तेस्तु जगन्नाथ देवदेव नमोऽस्तु ते वासुदेव नमस्तेस्तु बहुरूप नमोऽस्तु ते एकशृङ्ग नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं वृषाकरे श्रीनिवास नमस्तेस्तु नमस्ते भूतभावना विश्वक्सेन नमस्तुभ्यं नारायण नमोऽस्तु ते ध्रुवध्वज नमस्तेस्तु सत्यध्वज नमोऽस्तु ते यज्ञध्वज नमस्तुभ्यं धर्मध्वज नमोऽस्तु ते तालध्वज नमस्तेस्तु नमस्ते गरुडध्वज वरेण्यविष्णु वैकुण्ठ नमस्ते पुरुषोत्तम नमो जयन्त विजय जयानन्त पराजित कृतावर्त महावर्त महादेव नमोऽस्तु ते अनाद्यानन्त मध्यान्त नमस्ते पद्मज प्रिय पुरञ्जय नमस्तुभ्यं शत्रुञ्जय नमोऽस्तु ते शुभञ्जय नमस्तेस्तु नमस्तेस्तु धनञ्जय सृष्टिगर्भ नमस्तुभ्यं शुचिस्रवः पृथुस्रवः नमो हिरण्यगर्भाय पद्मगर्भाय ते नमः नमः कमलनेत्राय कालनेत्राय ते नमः कालनाभ नमस्तुभ्यं महानाभ नमो नमः वृष्टिमूलमहामूल मूलवास नमोऽस्तु ते धर्मावास जलावास श्रीनिवास नमोऽस्तु ते धर्माध्यक्षः प्रजाध्यक्ष लोकाध्यक्ष नमो नमः सेनाध्यक्ष नमस्तुभ्यं कालाध्यक्ष नमोऽस्तु ते गदाधर श्रुतिधर चक्रधारी न श्रियोधर वनमालाधर हरे नमस्ते धरणीधर आर्चिषेण महासेन
नमस्तेस्तु पुरुष्टुत बहुकल्प महाकल्प नमस्ते कल्पनामुख सर्वात्मन् सर्वग विभो विरिच्ये श्वेतकेशव नीलरक्त महानील अनिरुद्ध नमोस्तुते द्वादशात्मक कालात्मन् सामात्मन् परमात्मक व्योमकात्मक सुब्रह्मन् भूतात्मक नमोस्तुते हरिकेश महाकेश गुणाकेश नमोस्तुते मुञ्जकेश ऋषिकेश सर्वनाथ नमोस्तुते सूक्ष्म स्थूल महास्थूल महासूक्ष्म शुभंकर श्वेतपीताम्बरधर नीलवास नमोस्तुते कुलशेष नमस्तेस्तु पद्मेशय जलेशय गोविंद प्रीतिकर्ता च हंस पीतांबर प्रिय अधोक्षज नमस्तुभ्यं क्षीरध्वज जनार्दन वामनाय नमस्तेस्तु नमस्ते मधुसूदन सहस्रशीर्षाय नमो ब्रह्मशीर्षाय ते नमः नमः सहस्रनेत्राय सोमसूर्यानलेक्षण नमश्चार्थर्वशीर्षे महाशीर्षाय ते नमः नमस्ते धर्मनेत्राय महानेत्राय ते नमः नमः सहस्रपादाय सहस्रभुजमन्वये नमो यज्ञवराहाय महारूपाय ते नमः नमस्ते विश्वदेवाय विश्वात्मन् विश्वसंभव विश्वरूप नमस्तेस्तु ततो विश्वमभूदिदं नग्रोध्वस्तं महाशाख त्वं मूलकुसुमार्चितः स्कन्धपात्राङ्कुरलता पल्लवाय नमोऽस्तुते मूलं ते ब्राह्मणान् ब्रह्म स्कन्धस्त्रे क्षत्रिया प्रभो वैश्याः शाखादलं शूद्रा वनस्पते नमोऽस्तुते ब्राह्मणाः साग्नयो वक्त्रा दुर्दण्डा साधुधा नृपा पार्श्वाद्विश्वश्चोरुयुगा जाताः शूद्राश्च पादतः नेत्राद् भानुरद्भुतुभ्यं पद्भ्यां भूश्रोत्रयोर्दिशः नाभ्याह्याभूदरन्तरिक्षं शशाङ्को मनसस्त्वव प्राणाद्वायुः समद्भवत् कामाद् ब्रह्मा पितामहः क्रोधात्रियनयो रुद्रः शीर्णोद्योः समवर्ततः इन्द्राग्निवेदनात्तुभ्यं पाशवो मलसम्भवः ओषध्यो रोमसम्भूता विराजस्त्वां नमोऽस्तुते पुष्पहास नमस्तेस्तु महाहास नमोऽस्तुते ओंकारस्त्वं वषट्कारो वषट्त्वं च स्वधा सुधा स्वाहाकार नमस्तुभ्यं हन्तकार नमोऽस्तुते सर्वाकार निराकार वेदाकार नमोऽस्तुते त्वं हि वेदमयो देवः सर्वदेवमयस्तथा सर्वतीर्थमयश्चैव सर्वयज्ञमयस्तथा नमस्ते यज्ञपुरुषः यज्ञभागभुजे नमः नमः सहस्रधाराय सतधाराय ते नमः भूर्भुवः स्वस्वरूपाय गोदायामृतदायिने सुवर्णब्रह्मदात्रे च सर्वदात्रे च ते नमः ब्रह्मेशाय नमस्तुभ्यं ब्रह्मादे ब्रह्मरूपघृक् परब्रह्म नमस्तेस्तु शब्दब्रह्म नमोऽस्तुते विद्वास्तं वेद्यरूपस्त्वं वेदनीयस्त्वमेव च बुद्धिस्त्वमपि बोधश्च बोधस्त्वं च नमोऽस्तुते होता होमश्च हव्यं च हुयमानश्च हव्यवाट् पाता पोता च पूतश्च पावनीयश्च ॐ नमः हन्ता च हन्यमानश्च ह्रियमाणस्त्वमेव च हर्ता नेता च निस्तिश्च पूज्यज्ञो विश्वधार्यसि स्तुस्त्रुवो परधामासि कपालो लूखलो रणिः यज्ञपात्रारणे यस्वत्
मेकधा बहुधा त्रिधा यज्ञस्त्वं यजमानस्त्वं मीड्यस्त्वमसि याजकः ज्ञाता ज्ञेयस्तथा ज्ञानं ध्येयो ध्यातासि चेश्वर ध्यानयोगश्च योगी च गतिर्मोक्षो घृतिः सुखं योगाङ्गानि त्वमीशानः सर्वगस्त्वं नमोऽस्तु ते ब्रह्मा होता तथोदाता सामयूपोऽथ दक्षिणा दीक्षां त्वं पुरोडास त्वं पशुः पशुवाह्यसि गुह्यो धाता च परमः शिवो नारायणस्तथा महाजनो नीरयनः सहस्रार्केन्दुरूपवान् द्वादशारूथ षड्लाभिः स्त्रीव्यूहो द्विगुयुस्तथा कालचक्रो भवानीशो नमस्ते पुरुषोत्तमः पराक्रमो विक्रमस्त्वं हयग्रीवो हरीश्वरः नरेश्वरोऽथ ब्रह्मेशः सूर्ये सत्त्वं नमोऽस्तु ते अश्ववक्त्रो महामेधः शम्भो शक्रः प्रभञ्जनः मित्रावरुणमूर्तिस्त्वं मूर्तिरनघः परः प्राग्वंशकायो भूतादि महाभूतोर्च्युतो द्विजः त्वमूर्ध्वकर्ता ऊर्ध्वश्च ऊर्ध्वरेता नमोऽस्तु ते महापातकः त्वं च उपपातकः तथा अनीशः सर्वपापेभ्यस्त्वामहं शरणं गतः इत्येतत् परमं स्तोत्रं सर्वपापप्रमोचनं महेश्वरेण कथितं वाराणस्यां पुरा मुने केशवस्याग्रतो गत्वा सत्त्वातीर्थे स्थितोदके उपशान्तस्तथा जातो रुद्रोपासवशात् तत् एतत् पवित्रं त्रिपुरघ्नभाषितं पठन्नरो विष्णुपरो महर्षे विमुक्तपापो ह्युपशान्तमूर्तिः सम्पूज्यते देववरैः प्रसिद्धैः इति वामनपुराणे शिवकथित पापप्रशमनस्तोत्रं सम्पूर्णम्।